Ассалому алейкум бародарои азиз, ассалому алейкум ба кулли мардуми ғариб, ба кулли подписчикои канали Мошини фурӯшӣ. Бародарои азиз, умедворам ҳама шумо тансиҳат ҳастед, зинда ва сарбаланд бошед. дӯстони гиромӣ, мошинои мехосакитонро бараш мо пешниҳод мекунем. Ай шумо хоҳиши тиллоӣ дорем, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, лайкҳоро рамонед, навора бо диққаттар гӯш тамошо кунед. Беҳтарин мошинаро бараш мо пешниҳод кардем. то охира хоҳиш мекунем навора тамошо кунед. бародарои азиз, ногуфта намона ба чӣ намуд рекламае дорен. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед метавонед равона кунед. касоне ки рекламадател, яъне ки рекламаи мо мехоҳанд харидорӣ кунанд, мошинои фурӯшитонро, хонаи фурӯшӣ, чизе ки дорен метавонед дар рақамҳои рӯи экран буда равона кунед. мо кӯшиш мекунем навораи ояндада беҳтарин реклама карда пешниҳод кунем бари харидорҳо. дӯстони гиромӣ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш сараввал як донаи лайк. дар канали мо бисёртон мемонед, ҳатман подписатсия. Якум мошини фурӯшии Opel Astra J мебошад дӯстони гиромӣ, ки соли барӯшиш соли 1999, объём моториш 1.6, сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газа, коробкаш механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстони гиромӣ. нархаш 38000 сомон гуфтаистанд, ки ба қирби имрӯза агар гардонем 231000 рубл мешавад. ва дар ҷа соҳиби мошин қайд карда, ки мошин ба тамоми санадча бе ягон камбудӣ мегирӣ, ҳай мекунӣ. касе ки бародарои азиз айноми канали мошини фурӯшӣ гап мезана, бо арзон мешава. ҳатман касе ки Astra J хари, як бор занг зад, хатиш муомила ки беҳтарин инсонай ягон муомилаи хуб мекунад. зинда ва сарбаланд бошед. метавонед хеле ҳозир занг занед Opel Astra J харо. хуб дӯстони азиз, боз як бори дига салом алейкум. манам ҳар мисли аврахта бо шумо автори канал Шорух. хуб дӯстони азиз, шумо хона, мошин, ягон чиз дига мехоҳед реклама кунед, пас метавонед дар номерои мо муроҷиат намоед. бародарои ман, аз шумо танҳо чӣ меравад, як лайкра бидиқед. тамом дӯстони ман. дӯстони гиромӣ, мо навора идома метем. мошини навбатии Opel Vectra A мебошад, ки соли барош соли 1993, объём моториш 1.6, сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ, коробка передача мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Ваҳдат хиди ҳозир қарор дорад. 23000 сомониш гуфтаистанд, ки 140000 рубли русӣ мешавад. ва бародаро дар ҷа соҳиби мошин қайд карда, ки мошин ба тамоми санадча 93-95 кардагӣ. ҳолати мошин беҳад ҳолати хубай. харидори аниқ боша бо муомилаи хуби мусулмонӣ ҳам карда мешавад. варианти алиширам нигоҳ мекунад, яъне ки бартера. рақамош дар рӯи экрани шумо, ҳатман як бор муроҷиат кунед. имо, WhatsApp, тамоми чиза дорад, метавонед муроҷиат кунед, қатишон ҳамсӯҳбатшен, ба як забони хиш меоянд. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат, зинда бошед, сарбаланд бошед. навора идома метем дӯстони гиромӣ. дар зери комментария бисёртар ами кузуфи универсал, яъне каравана дархост кунед. бари шумо пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузуфи универсал, яъне караван. солиш соли 1996, 1.6 простой моториш, бензин, газиш, қонуни қоидааш хати кор мекунад, ҳолатиш беҳтаринай. ногуфта намона коробка передачаш механикай. дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. айни ҳол дар вилояти Суғ 28000 сомон шудааст, ки 170000 рубли русӣ мешавад. ва бародаро ба фикрам, ки ҳамин суратдан уже маълум аст состоянии мошин. бисёр таърифш карда соҳиби мошин. рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед занг бизанед. дӯстони ба дили ҷон наздик, ай шумо эҳтиромона, ай ҳар як инсоне ки ҳозир моро шунавидаистанд, тамошо доранд, хоҳиш мекунам ҳатман дар канал подписатсия кунед. ҳатман, зеро ки 90% шумо зиёдтар дар канал подписатсия кардагистед. як дона лайк ҳамонед. бародаро дар зери комментария беҳад советски бисёр мепурсед. як ба бари шумо беҳтарин состояниеро пешниҳод мекунам. вайз 2110 бародарои азиз, солиш соли 2000, 1.5 объём моторша, сӯзишвориш бензини холӣ, умуман газ дидагӣ нест. ва коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол 17000 сомон гуфтаистанд, ки 103000 рубли русӣ ба қурби ҳозира мешавад. бародарои азиз, ба бонки миллӣ бигардонем. ва бародаро соҳиби мошин қайд карда, ки суратош картинка нест. мақсадам чӣ сурате ки аст, ба тамоми санадча ҳам чӣ сурате ки мемонанд, ҳам ё ягон чӣ картинка нест. ба тамоми санадча задагӣ, пусидагӣ хеле гап чап нест. 5 литр дар 100 километр мегардад. камер расход 1 сола танировка.
ماشین با تمام صنعتش молодежникаги беҳад расходи зиёд кардаги хулоси гап ҳамин фавран фурӯхтан мешавад бо собабҳои номаълум бародарда пул лозима. Рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро срошна. Касе ки хоҳиш дорӣ ҳатман занг зан, муроҷиат кун, маълумоти бештар агар мошинхар бошӣ боз аз худшон дастрас кунед. خب دوستان عزیز نوار ما ادامه میتیم. ماشین نوبتیان ماشین سویتسکای انیقترش وز 2115 سالی برداشت ماشین سالی 1998 مای. خب ابیو موتورش باشه 1.5 کربوراتوری سوشورش هم بنزین هم گاز. коробка передачаи ماشین مکانیک میباشه. ماشین در شهر دوشنبه عین حال در پایتخت قرار داره و نرخ ماشین باشه 9000 سومانی تاجیکی خدمت گفته است که 54000 روبلی روسی میشه. دوستان گرامی و در جلسه ماشین قید کرده که دکومنت های ماشین تمام شده. حالت ماشین بد نیست. حالت ماشین با طلبات حاضره جوابگو هست. رقمش در روی اکران شما هست. دوستان گرامی کسی که خواهش دارین میتونین با زنگ زنین چی معلوماتی پرتر هم میخواین از خود سوی ماشین دسترس کنین. و دوستانی بدیل جون نزدیک از شما احترامانه خواهشی به حد زیاد میکنم از زمین تا آسمانه حتما кнопкаи сирхи подписаться зер кунед. ин бигем як дунё мода мотивация мета барои тез навор кардан. ай ҳаматон хоҳиш. خب навора идома метем дӯстони гиромӣ. Mercedes Benz C-Class сечка мегем ба қавли дигар. ماشین نوبتی سالش سالی 1995 مای. ابیوم موتورش 1.8 هم بنزین هم گاز. قانون و قاعده‌اش خیلی کار میکنه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره و نگفتن اون که коробка передачаи ماشین مکانیکه. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. اینچنین نرخ ماشین 45000 سومون. دوستان گرامی که 274000 روبلی روسی میشه. صاحب ماشین حالت ماشین به حد خوب قید کرده. اگر باردارای عزیز معلومات مفصل‌تر راستی گفت دادگی نیست. رقمشون در روی اکران فقط زنگ زنن یا که مراجعت کنن. رقمشون در روی اکران هست. میتونین زنگ زنن با معلومات بیشتر از خودشون دسترس نمایید. خب навора ادامه میتیم دوستان گرامی. یک تا دیگه مرسدس بنز C-Class انیقترش بگیم کمپرسور بر شما پیشنهاد میکنیم که سالی ماشین سالی 2001 مای. باردارای گرامی ابیو موتورش 2 سوشوارش تنها بنزین گاز دیگه نیست. коробкаش مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره و ماشین این ماشین هم در شهر دوشنبه قرار داره. 43000 سومون گفته سهش باردارای عزیز که 262000 روبلی روس میشه و معامله کرده میشه. باردارای عزیز ماشین واریانت الیشی هم هسته. خیلی حالت شما دیدین. کسی که خریداری مرحمت میتونید زنگ بزنید. واریانت های الیشی یعنی بارتر هم میبینه. باردارای عزیز دوستان گرامی لایک ها را فراموش نمیکنیم. حتما میگذاریم و کانال را подписаться میکنیم. باردارای بدیل جون نزدیک دایزه نواری ما با پایان میرسه. از شما چی خواهش داریم؟ رنگ هر وقت شخصانی که اهمیت این کسی که подписаться کردنش مشکلی نیست. حتما подписаться که یک دونه لایک. اما در تای کامنتر اگر ماشینی میخواستی که بخوای بینی نواری آینده ده حتما لایک مون نویس تای کامنتر. نواری آینده ده حتما برای شما کش میکنیم. پیشنهاد کنیم زنده و سربلند باشین. در سرتون نبینیم.